Reka nongere masuze kandi bifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ndizera neza ko aho muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Hanyuma ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 2021 mu mujyi wa Kigali hari igitaramo gikomeye cyane. Ni igitaramo rero cyaje kwitabirwa n'abantu bakomeye kandi batandukanye harimo na Ange Kagame n'umukobwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'umugabo we Bertrand Ngengoma. Ni bamwe rero mu basusurukijwe na Adekon wataramiye rero abanyakigali cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Ingabire Ange Kagame umukobwa wa perezida Paul Kagame n'umugabo we Bertrand Ngengoma bari mu baraye rero bitabiriye igitaramo umuhanzi Adekon yakoreye i Kigali. Uyu munyanigeria akaba yaririmbye mu gitaramo cya November Fest cyabereye kuri Canal Olympia ku Irebero. Dore ko rero ari we muririmbyi mukuru warukirimo. Indirimbo za Adekon zirimo rero Pretty Girl, Gold na It Is What It Is ziri mu basusurukije rero bitabiriye rero kira gitaramo biganjemo inkumi. Uyu muhanzi rero wataramiraga ku nshuro ye ya mbere mu mujyi wa Kigali yavuze ko umutima we wanyuzwe n'abitabiriye kiriya gitaramo. Yunzemo ko nubwo Kigali iri kure y'iwabo muri Nigeria ariko ko nayo ayifata nk'iwabo mu rugo hakabiri. Mu bahanzi bandi bitabiriye rero kiriya gitaramo harimo Gabiro Kitari na Kanisol. Gabiro rero akaba yaririmbye indirimbo ze zirimo Amahirwe imaze imyaka 8 rezotse, Koma yasohoye mu byumweru 4 bishize, Carolina yakoranye n'itsinda rya Dream Boys bya Kubera yatumye rero akundwa n'abatari bake, ndetse kandi n'indirimbo Igikwe yasukirije abatari bake cyane. Muhanzi Kanisol we rero akaba yaririmbye indirimbo zirimo Ikinyafu yakoranye na Bruce Melody, Agafaya, Haso ndetse n'izindi zitandukanye. Ange Kagame, Ingabire ndetse na Bertrand Ngengoma umukwe wa perezida Paul Kagame akaba rero bari bitabiriye igitaramo. Navuga ngo cyari igitaramo gikomeye cyane gifite amateka akomeye cyane mu mujyi wa Kigali. Mu makuru yandi reka duce mu gihugu cya Uganda mbabwire ko General Kainerugaba umuhungu wa perezida Museveni yongeye gushyigikira byeruye umutwe wa TPLF uhanganye na leta ya Ethiopia. Ku nshuro ya kabiri umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba n'umuhungu wa perezida Museveni Yoweri Kaguta Museveni, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yongeye kugaragaza ko ashyigikiye umutwe wa TPLF umaze umwaka uhanganye na leta ya Ethiopia. Ubwa mbere hari tariki ya 20 Nzeri 2021 ubwo yavugaga ko akarere ka Tigray abarwanyi ba TPLF baharanira ko kirigenga karimo ubwoko bwe. Icyo gihe yabwiye leta ya Ethiopia ati ntabwo nzi kubera iki abavandimwe banje bo muri Ethiopia bari kundwanya, ati birambabaza, ati muri kurwanya ubwoko bwanjye muri Tigray, abanya Tigray ni bamwe muri twe, ati Imana ni imwe iturinda. Ku itariki ya 5 Ugushyingo 2021 hari ku munsi w'ejo General Kainerugaba Muhoozi yatangaje ko ashyigikiye impamvu yatumye abo bo muri Tigray bafata intwaro bagahangana na leta. Unabasaba rero gukurikiza inama za se Yoweri Kaguta Museveni. Yagize ati ndasaba abavandimwe banje b'intwari banakomeye mu ngabo za Tigray kumva amagambo ya General Yoweri Kaguta Museveni, no kuvuga umubyeyi we akana perezida w'igihugu cya Uganda, ati ndababaye nkamwe, ati kandi nshyigikiye impamvu yanyu abasambanyije ku ngufu bashiki bacu bo muri Tigray, ati bakanica abavandimwe bacu bagomba guhanwa mu buryo gukurikije amategeko. Ntabwo rero inama perezida Museveni yagiriye abarwanyi ba TPLF izwi, gusa inshuro yahuyemo n'intumwa za guverinoma ya Ethiopia yazisabye ko zashyira imbere ibiganiro by'amahoro hagati ya leta n'uyu mutwe wa TPLF witwaje intwaro. Bishoboke ko rero ari cyo nabo yabasabye. Mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Ugushyingo 2021 General Kainerugaba yatangaje ko aba muri Tigray badashobora gutsindwa uru rugamba. Ati abavandimwe bacu n'abashiki bacu muri Tigray bashobora gutsindwa uru rugamba, bafite umwuka wo kudatsindwa. Yabikuye mu ndirimbo umuhanzi John Haftu wo muri Tigray yasohoye muri uyu mwaka. Aya magambo General Kainerugaba aherukaga kuvuga rero kuri Tigray yateje impaka, ndetse hari n'abasesenguzi bavuze ko nk'umusirikare yivanze mu bibazo by'ikindi gihugu. Gusa igisirikare cya Uganda
cyaramushyigikiye ndetse gisobanura ko afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye bwite bw'uko abona ibiriho cyangwa se ibintu hirya no hino mu gihugu cya Uganda. Kandi babwire ko Janet Museveni yakiriye inkoni y'umwamikazi w'Ubwongereza mbere y'uko iyi nkoni iza kuzengurutswa mu gihugu cy'u Rwanda. Byose byabaye mu gihugu cya Uganda. Madam Janet Museveni wa perezida wa Uganda n'umudamu wa Yoweri Kaguta Museveni yakiriye inkoni y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda aho izazengurutswa. Janet Museveni usanzwe ari minisitiri w'uburezi na siporo muri Uganda yakiriye iriya nkoni mbere y'uko izengurutswa muri icyo gihugu. Ku itariki ya 13 Ukwakira nibwo minisitiri wa siporo Aurore Mimosa Munyangajo yamenyesheje inama y'abagize guverinoma y'u Rwanda ko inkoni y'umwamikazi w'Ubwongereza izazengurutswa mu Rwanda hagati y'itariki ya 9 n'itariki ya 12 Ugushyingo 2021. Igikorwa cyo kuzengurutsa mu Rwanda inkoni kizabanziriza imikino izahuza ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth izabera i Birmingham hagati y'itariki 27 Nyakanga n'itariki ya 7 Kanama 2022. U Rwanda nka kimwe mu bihugu nyamuryango bya Commonwealth ni kimwe mu bigomba guhagararirwa muri iriya mikino izabera Birmingham mu gihugu cy'Ubwongereza. Tuve kuri inkuru dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Imitwe 9 ya politiki itavuga rumwe na leta yishyize hamwe ikora urugaga rwo guharanira ko guverinoma y'inzibacyuho ijyaho. Fidele Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru. Iyo ngingo yatangajwe no munsi kuwa gatanu ntiyoroheye umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed muri iki gihe inteko zigwanya ubutegetsi bwiwe zisagirije umugwa mukuru Addis Abeba. Iyo mirwi itangaza ko ishizeho urwo runani kugira ihagarika ingaruka mbi z'intwaro ya Abiy Ahmed ku banyagihugu bo muri Ethiopia. Nyinshi muri iyo mirwi irafise abagwanyi naho bidatomoye ko yose bafise. Itegekanijwe ko ayo masezerano aterwa ku igikumu i Washington ku muhingamo uno munsi kuwa gatanu. Urwo runani rwitwa United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces rurimo umuhari Tigray Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo umaze umwaka ugwanye leta ya Abiy Ahmed mu ngwano yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ikanakura mu zabo abandi barenga miliyoni 2. Iyindi rimwo ni Oromo Liberation Army OLA na Agao Democratic Movement ADM. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika no mu burengero bw'isi basabye ko haba amasezerano yo guhagarika iyo ngwano bidatevye. Inteko y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye iteraniye i Geneve mu Busuwisi ku kibazo cya kudeta yo muri Sudani. Afungura inama komiseri mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Madame Michelle Bachelet yatangaje ko kugeza ubu abasirikare bamaze kwica abaturage 13 no gukomeretsa abandi barenga 300 i Khartoum kuva bamaze kwigarurira ubutegetsi ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize. Bachelet yavuze ko ahangayikishijwe n'abantu batabarika batabwa muri yombi n'abazimira barimo impirimbanyi za societe civile, abanyapolitiki n'abanyamakuru. Yasabye abasirikare akomeje kurekeraho gukoresha ingufu no gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili kugira ngo Sudani ibashe gusubira mu nzira y'amategeko n'impinduramatwara. Muri iyi nama Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage na Norvege batanze umushinga w'umwanzuro umwe bahuriyeho basaba ko inteko y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye ishyiraho intumwa yihariye yo gukurikirana ibya Sudani. Iyi nama ibaye umuryango w'abibumbye ukemera ambasaderi wa guverinoma ya Sudani abasirikare bahiritse niwe uyihagarariyemo igihugu cye, nta ntumwa abasirikare bari ku butegetsi i Khartoum bayoherejemo. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye muri Niger. Abantu bitwaje intwaro bishe abasirikare ba leta byibura 15 mu majyepfo y'igihugu, igice kibangamiwe n'intagondwa za Kisilamu. Fidele Niyonga baragarutse. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa gatanu n'abategetsi b'igihugu hamwe n'abajejwe umutekano. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye ikirindiro cy'igisirikare kiri mu mihana yahitwa Anzuru hafi y'urubibe n'igihugu ca Mali ku muhingamo wo ku munsi wa kane. Amadu Haruna Mayiga ari mu mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ujejwe gukurikirana intambara zibera mu karere ko mu manuko bushira uburengero bw'igihugu, avuga ko kubera inguvu z'abakora iterabwoba abasirikare bavuye kuri ico kirindiro baja ku kindi kiri hafi ya. Amenyesha ko abasirikare bari hagati ya 10 na 15 bahasize ubuzima mu gihe abandi 15 irengero ryabo ritazwi.
gushika ubu nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze ico gitero. Yamara umugwi ukorana na leta ya Islam warishe abasivili ibihumbi n'ibihumbi mu bitero wakoze muri ico gice nyene muri uyu mwaka. Ico gitero kibaye imisi ibiri nyuma yuko abantu 69 bishwe mu kindi gice kiri hafi y'urubibe na Mali. Imigwi yitwaje ibigwanisho yarongereje ibitero muri Niger, Mali na Burkina Faso mu myaka ya vuba. Ijwi ry'Amerika turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Turi no kuri internet eshatu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Abagize leta bashoje umwiherero w'iminsi 3 bakoreraga mu murwa mukuru wa politiki Gitega. Nkuko President Evariste Ndayishimiye yabisobanuye, barebeye hamwe ibyo leta yagombaga gukora itakoze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Umwiherero wateguwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ofise ntumbero yo guha leta umurongo ngenderwako mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko byasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana, ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa misi yose nko gufasha nk'abakukuruke kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru, canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi rwego rwa leta rutegerezwa gukora bijanye ndetse n'imico kama, byifashe gute mu mashure, mu nyigisho, ibijanye no kumenyesha amakuru ko abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye. Abakurikirana hagufi ibikorwa vya leta cane cane mu gisata c'ubutunzi no kugwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishirame ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Firi aritwara yabwijwe ry'Amerika kw'ico gikorwa cari caratevye. Profili arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botomereza ijisho kurusha ahandi. Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa